Abli ang Kingdom of Jesus Christ nga dawaton ang tabang sa Moro National Liberation Front nga dugang seguridad alang sa mga miyembro sa KOJC. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ginakonsidera matud pa sa Kingdom of Jesus Christ ang gihanyag nga dugang seguridad sa Moro National Liberation Front alang sa mga miyembro sa KOJC sa Davao City. Subay kini sa matud pa nang hinobra nga pagsilbi sa warrant of arrest sa PNP sa managlahing properties ni KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy ni atong June 10. We are seriously considering it. I will have a coffee with the representatives, especially General Monk Olamit. Gani, lakip sa planong hisgutan sa KOJC tali MNLF ang mga paagi aron hitimo kini. I'm looking forward to that discussion so that we can also discuss the parameters. No, we are not refusing it. We are open to it. It's just that the parameters have to be set para naman walang misunderstanding po. Samtang, gitubagsab sa KOJC ang sugyot ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, nga pasudlon ang mga personay sa kapulisan sa KOJC compound nga walay armas sulod sa usa ka bulan. What for, no? Grabe po nang for 1 month yun. Nga ba ang tao diha? Di mo makitaan dahil nun sa mga iyang ipagita. Ok. His claim that hindi nila napasok is not really true. No, he could just refer to the news items of SMNI and he would see that police personnel were able to search all the nooks and crannies of KOJC compound. Una na nga miingon si Torre nga kumbinsido kini nga anaalang sulod sa KOJC compound si Pastor Quiboloy. Ang tubag sa KOJC, well, that's his opinion on the matter, but I think he knows that last July 10 was the 5th time that a warrant of arrest has been served and implemented in the KOJC compound in Buhangin, Davao City. Maybe he forgot the fact that on June 10, there were more than 200 personnel already who entered the KOJC compound. It's just that he was not there. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.